Zavain zibai vekule voin July ni ruksan hi somni palia zemabong no Tualchhung chanchin ilongai thaang amasa in Tualchhung ka ushan shang pathiani program ilongai thamasa ang United Pentecostal Church Northeast India zemabong no ka ushan chama in khoma hian shwai tu upa ke valer ringa anianga chantu a hian sister la ngagliani aniang Sunday School zirlaya hian zirlai bu bung somni panina thushil tu le hlathan khomte ti anjir do dani mun khata zirtir tur hian brother Samuel aldin puya anianga choni in khoma hian in khom shwai tua upa ke valer ringa anianga chantu a hian sister si zawrem moi aniang chanu in khoma sister ramfangza vine na chegin pathian tu cha ngai thak ani bokang zading khoma shwai tu upa vanel chuailawa anianga upa PC Shang Sai Lavan he na chegin pathian thu cha ngai thla ganiang nisari thlasari sangni somni pali hi Northeast India pum huwa pa disabled Sunday atana hunman ani dona abikin zani disabled pual sarmon man ani bok dona ni Evangelical Free Church of India pathiani choma inkhom hi Children's Day ania inkhom shwai tua twalupa lerem rata anianga heta hian malzai omanga pilinda lalnung tluang in na chingin pathian fakhla ngai thla ganiang pastor ke lalbiak liana bial tu pastor ne na chingin pathian thu cha ngai thla gani bokang pathiani masa choma inkhoma khan Reverend F Laldwai lewa evangelist wan zirlai hlotling nula Dimitri Lalzar Zavi MDF tlangwal man somtluanga MDF le ruthi lal ngai saki BSc Geology 4th rank te tan tong try sakna hun amang bok tun choma inkhoma nauhlan le baptism rongbol na pastorina neanga no pangte pualin thilpe khlan ani bokang chonhing khom an nei lawa KGP meichepo le pawalai ten an mani rem chandan angin chongtra inkhom an bua sayang zaning khom shwai tu twalupa lerem rata anianga KGP zaipol ngai thak aniang pastor ke lalbiak lian he na chingin pathian thu cha ngai thak ani bok don ani Presbyterian Church of India Philveng Kaushan pathiani choma inkhom shwai tu Reverend ka puliana anianga inkhom chen tu hian pillar rin omi aniang Sunday School zirlai zirtur hi zirlai somni pathumna Jerusalem thamwan ti ziranianga twalupa zaunun sangan hun khata akhai khomang chonu inkhoma hian Health Sunday pual inkhom nei anianga inkhom shwai tu upa larin enga aniang chen tu hian pilal himpui anianga thupuya nanasya chhwa poimo na ti zir aniang thupui soitur hian twalupa zaunun sanga ruat ani zaning khoma hian hospital Sunday puala inkhom man le tur anianga chairman a upala rin enga anianga inkhoma hian damna turin thuo yapoimo ti thupui mangin upa biak chungnungan pathian thu cha asoyang hospital report achar chhang ngal bukang tin inkhom tholom hi hospital charity pual ani dona Kaushan female voice ten he na chengin pathian fakna hla ngai thak be sei bok ani Presbyterian Church of India zemabong not Kaushan Sunday School inkhom shwai tua pastor ke lal thengliana anianga inkhom chen tu hi pilal ngil nei aniang zirlai zirhau tur hi zirlai somthi pathumna Jerusalem thamwana ti anjirdona hun khata upa ejbuang thangan zirlai akhai khomang chon inkhom ma hian inkhom chen tu pithan chingi anianga pilal rin zwali ne na chingin pathian thu cha ngai thla gani dona zanlam inkhom ma hian upalal thang moya ne na chingin pathian thu cha ngai thlak aniang Iswa Krista Kaushan choma inkhom shwai tua upala lian soma anianga chantua hian NGA la rinsanga aniang Sunday School zirlai zirtur hi zirlai busomni panina judale tamari aniang chonu inkhom shwai tua twalupa lalbiak ni anianga inkhom chantu pirem moi aniang upa vanal chwa mne na chengin pathian thu cha ngai thla gani bokanga zanlam inkhom omdon lo ani Inter Kaushan Mizoram UPC choma inkhom shwai tua upa lal shwai tluanga anianga chantua unau nu lal chazavi aniang Sunday School a hian zirlai somni pakhatna zirhau anianga chonu inkhoma hian chantua unau pa lal tharmoya aniang unau nu lal zar zauliani he na chengin pathian thu cha ngai thla anianga zanin khoma hian unau nu lal thengliani he na chengin pathian thu cha ngai thak ani donani Temabong North Kaushan Mizoram UPC Chairman a upa laltan moya Sunday School Superintendent anianga
จันตัวเฮียนอูนาวนูเอชเลลมัลโซมีอันยังซันเดย์สคูลินข้อมาเฮียนจิรไลสมนีปนีนะสามสมลีนะเลสมลีประคัดนะจิรอันนี้โดนะจิรไลฮีอูนาวนูและลมจวลินมุนขตาอจิรติโดนะนี่ทูนาเฮียนเชอร์เมนาอุปาเลลตันโมยอันยังจันตัวอูนาวปาเลลนุนโมยอันยังตัวลูปาปูทันสร้างเนนะจงอินปะเทียนทูจะไงทักอันนี้โดนะนี่จานาเฮียนเชอร์เมนาอุปาเลลตันโมยอันนี้ยังจิรเก่าเลรำชวงเนี่ยนะจงอินปะเทียนทูไงทักอันนี้ยังชอฟมิโซรัมตุนปะเทียนนี่ฮีมิสซอนซันเดย์โปรแกรมอันนี้อินคอมช่วยตัวรงบอลตัวพิซีเราสร้างไวส์เชอร์แมนมิสซอนคอมมิตี้อันนี้ยังรีพอร์ตเล่ทุกที่สวาฮีนุลาเวเนซาและนุนทวงอินเฮนะจงอินไงทักอันนี้ยังก็ชันใจพอลบากะพิลสร้างลูรินเฮนะจงอินปะเทียนฟังนั่งลาไงทักอันนี้ยังอุปาซีเลทันปุยเชอร์แมนมิสซอนคอมมิตี้เฮนะจงอินปะเทียนทุจ่าไงทักเขาอันนี้ยังทุปุยเฮียนลิทุกลำปันลูกาบุงงาจางลีมันอันนี้ยังSunday school bana hian refreshment ko shaning khom ten an kil ho bok do ni cholni ma sa ni somthum tharuk sang ni somni pali pathiani khan baptist presbyterian le roman catholic ko shana chagin member panga ko shan chairman upa ke rodu oman alom lut bok ani ni ruk thlasari inrin ni nudar khat khan kaushan hola kaushan le anwaya fellowship le committee shang te sum audit nei ania auditor satan upa ke rodu omale upa silal than puya rongbol tu si robula te man fakna hun ilo manglo kangu 0 bite unscented mosquito repellent Samzo industry chuan sanghi somni pani atanga prototype an lori ruang to mosquito repellent lim nei lau chi chu kumin sanghi somni pani hian an release tarup meile foreign siam unscented mosquito repellent ban dau tak tak te le ngai to do nawa rim nei mi lavin thosi le se neu tan ero tor lo shi om em mai ro le a chemical a himin active chemical hi World Health Organization WHO ina gold standard apwan to ania USA ina indaw pui pani na hunla ya changa asipai chate malaria 6 ser thlen tu thosi le se neu laka achan chwa chemical nge kha man ania ahim ma insecticide engma man anilaw hengba ka hian cosmetic skin care tar harna le mai du ve na te tel niin kun hathok le ram lama je chami te heng le chuan he solution an ban hian thosi le se neu laka an hing mai anilawa an bun en kol na ata na cha ani noi na reng pina ani do na ni in ISO 9001 2015 certified ngat ni in Samzo industry zemapok no siam alam cheu bok ani engtianga man turge amanda tura hianin kut a spraya maya le kan du na lai ya chul mai tur ani eng chinin nge mang thayang no sian thatum chin chunglam le ran thlegin man thai ani boka heidam doi hi thosi huwa ta tam chaw siam md thosi ba ka vai mi te se neu le sashik le bangwat thlegin an ma in ruot don ani chemical cha hil da khom le skin care ni bok khovel gold standard mang chawa siam chu lo mang vela dengue te malaria te skosipui te ranung se le shik neu se awanga nana shik laka lo tim puro le se neu awanga in a chipa isum I khoral bak ma yan in deng ro lem dankar insat nge aven thai dan pa nga ya chuan darkar nga changa darkar ya thing den thei thura duan ania amang tu man na mun a ai hat bokani aman hi cheng ka thung song nga chau ani Tualchhung news ilo ngai thang tunkar ni tholi ni khan zemabong not clinic center ra thok pilarim radi te in zembok high school venga omchu rasur na sataka wang in leimin na satakin jing dar nga le achan vele daruk in kar vela khana chila bandoi thak tak mein an fa te pu ai jak chang te kumsom thum pani mi le anupui pi larin chani ba ka an fadu nei chun abige lal chandami kumlumi chu amuna hian an boral ngala an ruang hi chomhadar somle mini somni bel khan lak chwa kim thei ani zemabong not local council te chuan he chhiat to an hriat vele hian hmuna an pan phei ngala hetiang kan clinic center ra thok mek biwanal radi te chung kwa in vandoi na an to khi zemabong not local council te chuan poyanti in an torpui tak zet ani tun thole ni ve khan zemabong not hwam chunga ro surna sa awanga leimin le min thei din hmuna ding mek munenga moza da a oma local council te chuan a hmuna an in kwal nga zunga mun chen kha chu welfare te nen natlangin an thian fai ngala a thei chen chena silpolin manga khuni
ni in silpolin hi local council ten an mo dan angin an pechuak ngal bokani tundin huna hian silpolin council ten kolsa an nei mangto lawa DC lama an boy pui le mek bokani leimin le khwarel chhat na thleng theilaka mi puite film khur le zwal turte kan leivung pai le tuiche pai ko nga po film khur le zwal turin local council te chuan mi puite min nge nani MHCP de tungkar ni lai thochan ni thum thasari sang ni somni pali khan zemabok not MHCP te chuan kan maloka MHCP de lo om tur golden jubilee kumte ani awanga a huwa la mwala mantura ti chu shwai tu ten veng chung member tia kal theilo tur chanem takanom dona an sha ta wangin ande urlok na hun lim om tak zemabok not branch YME na an manga he ande urlok na hi hun ni choma le chonhulama te man ani thingpui roi ro pui takin an kil ho ngal bokani choma inkhom hi dar som le achan bia chanin vice president pi wanel nga gina kai shwaya heta hiang christian labu number zanga somnga pathumna olal pa imal somna lu ti hla sakhawania hun sermang tu hi pi wanel rwati pite ibial ni in anin hun manzo hian secretary report pike raunguri branch secretary ne na changa ngai thla kani member in charna nei zui ngalania heta hian bial kal chati tan loman siam ni in bial dina shwai tu te po anchang hle ani chamalam hun khatna hian member boral ta ti suna hun manania chong trai sakna hun hi pilal rinzwali advisor zemabok not branch MHCP in amang ani kalkhom te hi pi rebecca lal chon twangin thiam takin zaina oibok ani thucha hi PR laming thangi president zemabok not MHCP ne na chengin ngai thla kania MHCP omjale ani na te MHCP thil tum point pakozinga point thum la chwakin chumi manga infui tharna thu te soin MHCP hi ral thlir mai lawa ataka chi chhuaka thoktu ni achu zia te le ram khotang shwai tu te kan thei to ka lo choi oma chu zia te soin kalkhom ten lok thlak an ti hle ani hemi nu hian zai hauni in MHCP vul zelang che ti hla sakhawani a tin kalkhom ti achengin adu apyang tan tu soina hun ha chu soi ho na hun man ania heta hian advisor pilarin zwali pilalji ki pirawzam pui pivar vanel rwadi le pilal ram thangi ba ka pilal thamani ten thu soina hun an mang ani a hun hi na chonhulam program hi pizawming yani branch assistant secretary na kai shwaya he huna hian kum upate choimoina hun man ni in kum somsari chunglam mi za lai ne na thilpek lu taklan vek ania he hun hi kum upaten an ngai poimo in kanrin phak bakin mi chanem tak anun kal thei kha kan lom le ani ti in branch president PR laming thangi chuan asoi nge ani tin he huna ve khian branch hwam chung vo big mi somni pathum lai mai ne na thilpek lu tak mai branch MHCP te hian an hlan boka tin kalkhom ti achengin bial tin IO ten special item munom le beng ti tlai tak tak en le ngai thla khau ania pilal jan puin hamte in kalkhom te zai na oya bawruak aron siam thiam hle bok hei mei ba ka hian pizai bial achengin duet pike silal than twangi le piwan moi te zai chuan kalkhom te barakhain thiam ti an lo hle bokani he huna bial kal chaber lo man la tu te bial chu pite I bial te annia anni hian lo ma chatak andong bok ani hun to pa hian pilal rin yani branch treasurer chuan kalkhom te ne na lom thu choina hun mangin kade urlok akhar ani zemabok not local council te chuan MHCP te ande golden jubilee urlo na hun libom takan mang thei chu an lom puin MHCP de tluang takle lim taka mang turin duk sakna an hlan bok ani JSC lambe thung zemabok not khotlang chuan JSC shwai tu thar kan nei le ta a chung kan shwai tu thar de chu chairman a pu VL cross tanga vice chairman wana pu MS dongsanga vice chairman chua pu Samuel din puya secretary a pu Zauthan puya assistant secretary a pu Si Vanlal peka treasurer pu H Lanusanga finance secretary a pu PC Lian Moya te ania ani han July tha achanga September thleng he chan vole mo purna hi anchel donani JSC te hi thlathum dana anin thlak chikin ani zemabok no ta sinot book room chuan tun thochan ni lo om tur ni riat achanga July ni somni sangni somni pali chungyan anle khabu te reduction sale an nei dona hengan le khabu zor te hi 10% achanga 80% thlenga discount donani sinot book room a hian Bible Christian labu le Sunday school July ba ka le khabu chatak tak leitur an nei renga biagin nei 30 tan po biagin dar du thlan tur chatak tak an kol reng bokani dor hi jing daria ta changa thlai dar nga thleng hon ni in rini bi ka chuan chunu dar kha thleng hon chin ani zemabok no sinot book room
room hi Mizoram puma nikum chung khan kum masalama ani shal khum na saber dot tu ania Mizoram puma pani na ani cheng noi som pasari lain an khumani tuna hian thoktung het pani in book room hi an chuchil mekani mi puite he hun cha hi bopel lava dor chur turin min somani sinot book room hi tuna han Zema Bongnor Presbyterian biak in hnuaya a ani Zema Bongnor veng chunga kholaya uitla le ui ek mu tur omle chanta ka wangin veng chunga khotlang shwai tu local council te le NGO shwai tu shang ten indrini khan kholaya uitla wain an natlanga ran khwa khir chhatlau kholaya lo ta chuak ten kutpal an lo tuar ani pon soisela remdon lawa film khurna na mang turin mi puite min nge na khotlang lo thiang him zel theinang kan ran vulte khwa khir thaturin veng chung mi puite local council chuan min sha tirani Zembongno local council huam chunga aieng sothing marcha ching mekte local council office hon chungin in report turania form fill up tur ania Zembongno local council te chuan manchoi lawa athlona form lak chhuat hei turin beng chung thlai jing tu te tan ram manna asiamani form hi local council office lak thei aniang local council house hi jingdar sari atanga dar kwali achan ve thleng thotan atanga jirtop ni inkara mipui mamo tu apyang te tan dor thei tura honchin ani Zema Bongnor bazara hian thlai thiang him le sa thiang him tak arsa voksa shing le arep bongsa baka sanghashi sel tak te zorchin ania tin hei mei baka hian thingpui dor hanchol mai na turem chang achung a hian omngal bokani tin Zema Bongnor bazar dor tu laklo wanga inthiar na tur mamo em tan mantlem te choya inthiar na achunga hian al om cheu bok beng chung mi puite kan bazar te hluta pan sham turin local council te chuan min ngen ani he bazar hi local council malak na a sarkar chungin a building le IN kol na lak sak ni in sarkar department na in berema mo phurna chin po siam vek ani bokani local council le branch wai me baka branch wai me hnuaya education subcommittee de chuan ninga thlasari sang hi somni pali zirtop zan khan local council house a joint meeting negin heta hian Zema Bongnor thuam chunga class 10 le 12 baka master degree le atlukpui result chhuaka lotlin na changte choi moina hun le program poimo tak manni se ti in rela hei hi zirna konga na sazoka khotlangin ma alo son deu dewa khotlang ta na michang kai le thiam zo kan nei be zel theina na ti ani pastor liste lo lakhom tur hian branch wai me kuta da ania thil chul ang te lo bo zuya ram man lo siam turin branch wai me nuaya subcommittee OB le local council IO te kuta da ni se atiani heta hunman pui tur hian bial tu MLA chu somni se ti ania he program hi first term exam zo ni somni paru khlasari sani somni pali nulama man tura ram manna kal chau pui mek ani kan beng tlangwal pani peterlel rin hluale Jonathan la rin nunga te unaw khelmek futsal championship Desar Gujarat Swarnam Gujarat Sport University Muna Khelmeka group stage khelto bera Baroda FC laka ne na changin group mashwai ani chawa quarter final anunin hlangka yani Mizoram changa khel club zinga quarter final ron thlengve ron lut ve thei team chale khong tak mai Electric FC nen anin machona game monom le borak sang takara chakjong ni ngei tuma thei to pa anin Norton fan huwa FC Thai Restore kan veng tlangwal pani te khel na chuan ne na changin semi final a anin hlangka yani ninga zirtop zandar sari khan semi final khelin team chale khong tak players combination cha a ansoi golazo football club nen in machonin game atang nga hlea minute rei laute a si phur ngal ma se an sud le ngala gol dang thun bel le in ma an shwai chunjom ngal charchara ma se ton shiat nei chale player in kobrem mai golazo FC laka singa sithumin an tloma final an lut zau talawani Pathian himasa ni somthum tharuk sang hi somni pali taidar thum khan Zema Bongnor traffic management te chu homin chuna motor park na tur hun ni lova park thian chung changte anrela klema kal har salai te siam thatlang an nei dona tin bungrua load le unloading chung changa khotlang ina dan an siam to sa te abi kin sumdong ten zom thlam turin an nge na khotlang ina dan kan nei sa zom lova tilui kan omani cho action na taka lak ani zel to don ani
Vain MHEP Golden Jubilee lomna lamwala nei ta ka khan zema bok not MHEP IO in MHEP member engamozat anvatel ria sik tui thiang lam anva entira heta hian member somsari chuanglai anvakal thei ani ti report secretary PK ro nguri hne na tengin kandonga lam zirtir tu nulal rem ruatile pi roding pui te chunga branch MHEP hroi tu te anlom hle ni khati zong kha chanchin thar kan puan thei te chu ani e